Naimbag nga oras yung amin papagayan. At daak manen. Tuy gayan kan kabsatyo. Ilocano. Nga umay manglinglingay kada kayo babaen ti panang ibasa tayo ti may samanen. At danin. Katkas itisigod kadwa tayo ti makalinglingay ani akyong at agasalakong. Hello, hello. Welcome po sa Critic. Ket da ito'y versyon iti Poem of the Week. Ket binukudan nga inisponsoran iti Karpote Condom. Ti kondom nga adda vibrator na. Napalged, epektibo, garantisado ngaag-enjoy dagiti agasawa. Awan pagdanagan ta aprobado da ito'y dagiti eksperto. Flexible, and it fits all sizes. Katulungan ni Mister ang mga iayo ni Mrs. Karpote Condom. Kontakin nyo laeng ti eksklusibo a dealer ani tatamin nyo iti telepono bilang 096-1830-6969. Karpote Condom. Ti kondom nga adda vibrator na. Pagmanangkaw ta nakaalak at sponsor na ta, wala pa'y ibinom nga di ka makaalak sponsor mo. Ay nabarok. Adulat ta ti mayat nga sponsor ka na tayo ket andami anak na nagigit dati nga sponsor tayo. Aya, una na naumadanang ka. Saan? Ket di tayo nga baybayagan kakaka. Adtoy nga entay ibasa. Ti may sa adaniw asinurat ti pagayam tayo ani Rhoda Dela Cruz at taga Bonfal proper, Nueva Vizcaya. May samanin apanwar nga adda dita Singapore. Itibukot, tiniwawang. Nadanon manen tibigat. Jainwang ko. Nasken na mapanagaran. Ket inton mo malem. Padigosek. Nasken at aripatwek. Tapno adda katulungak. Iti panagbangkag ko. Simmadutak amang pod ita abigat. Takaslaman na puyat to'y riknak. Linuganak man nga ron tinuang ko. Ket inturong ko. Kadagiti ruot analang to. Bayat nga adda akitibukot na. Diyak man nalapdan ti agarapaam. Tibiyag ananamay. Narumbo. Aglaplapusanan at daamin ang kasapulan. Diyak na lapdan tinagkiden. Ket kasla makitkitak to'y bagik. Ako tiyat lugan ko. Adda para maneho. Adda para paypay ko. Ken adot umar aribungbong at tao. Binmabaak kang paidi. Ket adot imalamano. Adot imangayat makaala tila dawak. Isem dito eh. Isem dita. Isem ditjay ti pamayak. Ayan niya na tumay tayok na itirik na. Iti oray sa dinno, makitak ton na iti rupak.
Ket nalipatakon nga adda ak itirabaw tinuang. Nga adda kami iti pagaraban. Ket iti agbalawak. Naklaatak. Nakigtot. Napamulagatak. Makisinsin ng dumit gaya na day tinuang ang nagluganan. Timapwakak. Ay anyan. Saan na nasaya at tinagsaanan. Nadarison na iti kinapudno. Napitak at tambak. Napilaya na. Ket diyako na tepelan na kitiluluan. Naggatong tumet ngaminen tinaarapa. Bukot lagayang tinuang tinagapwak. Day tangarod papagayam iti daliw. Nga insagot kada tayo ti kapsa tayo ani Rhoda. Agyaman kami sis iti anos mo. Kanang ibigay kada kami iti dayto eh. Ket amok nga adun tupay iti masurat mo akakasto. Anjak agriro ket nabasak nga inspired ka na dayto iti tungtungan na kini kapsa tayo Amila di Rosete. Bagman ta makapakpatang mga Mila sista. Haan sa ori nga managsaokit dati nga kapsat tayo. Ne, apay, anyaman ti katakatawaan di tanbarok. Kwa, malagip ko manangkang data. Daniel. Taapay, niya ti malagip mo kay data Daniel. Gusto takatawan at istoryae mo niya dahil kung ko nang malagip mo. Napadasa kami me ang kulti nakaturog tirabaw tinuang iti agpaspas turak. Kanya tinapasama kidi nakaturog ka. Natinag kamit kasjay. Hanang kaul. Nabsog di ada yinuang nga paspas turak. Takasano nga nabsog ko ma? Hindi agri ingat. Ada kami jiting nga ti kamaisan. Anyan? Kanya napasama kayo? Kaya, timaray-taraya ko nang kau. Takinamat-kamat na majakin bagin. Yakin bagay ti kamaisan, ti ko nam. Why? Kaya nagkamang ka kumakin ni kapitan yun ah. Haan nga rod nga mabalinang ko. Taapay nga rod nga madibarokit talaga amat nga kita kapitan ti pagkamangan mo at tikas di nga pasamak. Tanong di jayo ang risoten mo anya ti rumping nga maaramid ti jay. Haan nga rod nga mabalinang ko. Sa anak-anapan, pajak nga rod kaya. Saan nga rod nga mabalinang ko nga di ti pagkamanga. Apay adayo? Saan? Yapay nga dimkayat nga rod. Saan nga rod nga mabalin? Taapay nga saan na mabalin kat talaga mat nga kita kapitan. May isa nga takem dati. Mangrisot ka da kita kakasta nga problema. Saan nga rod nga madiyang kalapit ay papinit mo? Kaapay nga min. Hindi nga rod kapitan mitikim bagi di ka maisan. Ay. Yalis mo man ti alipos-pos kon akyo ngaya. Ala, ibinglay mo nga radmet na ta kapanunutam iti inbasa tayo at Daniel ta. May pibos ti oras tayo.
Kwa. Napintas, manang Rhoda deto'y Daniel mo. Pamalagip kadagiti. Pada nga agar arapa apat tao. Ada nagiging kung kuna nagitinalakay nga siya antay ko mga ibilang di bagbagi tayo nga kaslang ngilaw. Ngilaw? Walang ka, di ba? There are flies that land on top of the carabao and they think of themselves that they are bigger and higher than the carabao itself. Oo, naida kita ka pinagtirtira ko. Magusto man nagititiranam na tabaro ka pa English mo. Ay, tanak, Uncle. Bayam nga ituloy ko na hindi nakasapsapawan. Alang nga Rod, get niya pa Kunada pa nga saan adakis ti agarapaap. Libre ti agarapaap. Nga may ti kapintasan, ken kasisitaan, nga adang, tapno maragpat tayo dagita nga arapaap. Iso ti panagriing tayo ti kinapudno. Ket, aklonen tayo dagiti realidad. Tapno, maragpat tayo dagiti arapaap tayo. Kasla kayat ko nga i-explikar mo pa dahi bro. Kasla diyak ko na nasurutan. Ket, agpasyong matangkaw. Libre ti agtagtagainap nga kunada. Ngam kasanom nga ron nga madanon dagita nga tagtagainap mo. No di ka agrieng. Hanya, man, mayat gusto. Uman na mo nga datang ako ng bro. Nya, makita man ka. Padasim ti kumuntra pa kita. Sana umumay nito yan. Man, yakit din. Sing-sing petakon bro. Guys, tatagayat ko kanya man ka. Amom ti makisama. Ala, makaado ka man nga ka. Sige nga ro din, agpakada kanta na ibos ti oras tayo. Di ta nga ro din manen papagayam. Tinagpatinggan dato'y programa tayo. Dahil to'y tigayam ken kapsat yaw. Ilocano. Ken akyaw. I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king-size tub big enough for 10 plus me. So what you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars, find a star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat.